Hello. Hi. Noni tum gitu bang edak dihun langsung picnic spot long situ lo. Lasi si abirta ke me lada bang ke nani tum si picnic yang cup pusta me lada bang ke nani tum lokal ok chulongi. Yo noni ni tum ta Cine pin amat jirpo arhivan lok amat ju ok long lok lo. Lasi ni tum laso ok non chu pipo. Lasi nani tum da lason lokal ok yang si cumaji pote nani tum da bangon arhi civan iglongon lason ok nani tum parhi pon iglongi. Kasi labang so di momen lake dihun langsung po la picnic spot lo patikindok arong pen kilometer sibelok hello si monang itum stame ada na hungot local ok chulongi deh ha pini nil tem da yo local ok chulong po longdang ok parhi ok nang bo parhi Oh, nih lo. apam mai bila Apam kibilo mana? mane mo parhi se thang phidi Tangku. ma apam bikok lo non thang lok lo non ne chulong po yo local ok chulong po pini ge non kala pu bange ki pi thai me pakar po da nasi hala pu lang li bangke me pakar po mama ni tum da pi po nasi chupo local ok chulong po pini ge lang Oh, higi, cumpo. ta